Ćao ste bre ljudi, dobrodošli u novi klip. I danas kao što vidite opet igramo Neblos. Idemo, opet smo u Mayhem modu. Evo, sad jesmo, idemo vrijeme. Idemo malo da odigramo, da budemo prvi. Sam nekako skinuo, kao što vidite, ovaj meda tu. Ovo tu struju što vam nisam rekao, vidite sad. Ovo da možete vidjeti po SPV. Ali, ne važi. Idemo, vidite ovo tu, ovo neki štri. To kad ovo vam bude, ali kad se neko podijeli pojede, neće moći da vas pojede. Ne. A nemoj me zezati. Hoću sad da me navuču, ovo je dobar lik. Sad će on... Ne. Sad grize. Ne mogu da me pojedi. Idemo opet ljudi. Evo, porašno, rekao sam šta je ovo daje. Gledam pojedi. My god, će me. Ja me ovo tike me zezaju ovi. Znam, telefon, bože. Ne. Daj šta. Daj, šta se dijelio sad? Da ovom pokupimo. Nećemo. Idemo. Gaming. I prošlo vrijeme. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove prve runde. Nadam se da ste uživali u ovim videom. I mi se vidimo u ovoj epizodi. Ćao.